Temi, kotri oblapeni na tribini u Verbaše boli rižni. Uslovija roboti, inspektoroh i problemi u okončovanju inspekcijnoho nad patrunku, potrimovka policiji komunalnih redaroh, mesnih kancelarijoh i javnih podprijemstvoh. Od počátku roka ekologijni ruh Verbasu poslal okolo 20 prijavi, ali keď dodáme i usmeni, poneže máme lepšu komunikaciju s lokalnima inspekcijami, bolo išće 30 prijavi. Ekologijni ruh Verbasu še namaha nič nje prepuščic, keď duma, že daco nje ušore, že je protiv predpisanjoh, bo isnuju odredzeni ljudze u državnoj upravi, ktori za toto dostavaju placu. Seme ih porušac, keďže su dakus pospani. Na tribini učestvovali i školjare štrednje škole 4. julej. Učašnjiki nahlašeli, že edukacija mladih o odvičateljnosti za životni štredok bar značna. Tribina s partnerstvom do ljepšoho nad patrunku nad životnim štredkom organizovana u ramikoh projekta pod nazvu Zmocňovanje odvičateljnosti obovjazkog za kraši životni štredok z potrumovku programi CESONET, Regionalnog centru za životni štredok. Programu finansuje Švedska agencija za međunarodni rozvoj i sotrudnjstvo, a potrimovku organizaciji dala i opština Verbas.